Benshi barambaza bati ese New Zealand nayo si hybride? Reka dukureho urujijo uyu munsi. Hari itandukaniro rikomeye hagati y'ubwoko n'ikoranabuhanga. Ubwoko ari byo bita mu Cyongereza race cyangwa race mu Gifaransa, naho ikoranabuhanga twakwita hybride mu Gifaransa cyangwa hybrid mu Cyongereza. New Zealand White ni ubwoko pure breed, race pure. Ni inkwavu nziza zabayeho kuva kera, zikomeye nka Toyota. Ariko hybride zo ni ikoranabuhanga zakozwe hagamijwe umuvuduko gusa, umuvuduko mu mikurire. Ni nka Formula 1 mu bworozi, za zindi bita F1 mu masiganwa y'imodoka. Muri video iheruka nirinze kubabwira amazina y'izi nkwavu za hybride, ariko nonaha ngiye kuyababwira muyamenye. Ntihagire n'isegonda na rimwe mutakaza kuri iyi video, muyirebe yose kuko buri kanya muriga ikintu gishyashya. Izi hybride zica ibintu ku isoko mpuzamahanga zose zituruka mu Bufaransa. Ubufaransa buzwiho gukora ubushakashatsi buhanitse ku nkwavu. Hari iyitwa Hyla cyangwa Hyla ikorwa n'uruganda rwitwa Euro Lab. Hakaba n'iyitwa Hyplus cyangwa Optima, zo zikorwa n'uruganda rwa Hyfarm. Izi nkwavu ziratangaje, mumenye amabanga yazo mu masegonda akurikiyeho. Wakwibaza uti ese Hyla na Hyplus Optima ni bimwe? Oya, ni inganda zitandukanye zazikoze. Ni nk'uko muri smartphone umwe aba afite Samsung n'undi afite iPhone. Zikora kimwe, zose ni smartphone ariko ziva mu nganda zitandukanye. Ni kimwe n'izo nkwavu za hybride. Icyo zihuriyeho zose ni uko zikura mu buryo bwihuse, ziravuduka mu mikurire. Ariko witonde, kubona urukwavu rw'umweru ntibivuze ko ari Hyla cyangwa Optima. Ushobora kugura New Zealand cyangwa albinos yindi isanzwe ukagira ngo ni Hyla. Dore ibimenyetso simusiga uzareberaho kugira ngo umenye neza ko bataguhangira. Kurikira: icyambere, reba inyuma ku bibero cyangwa ku kibuno. Hybride y'ukuri Hyla cyangwa Optima ibibyibushye, inyuma haraborunguye round, nta magufa wumva. Niba ukora inyuma ukumva hasongoye cyangwa hameze nk'inyuguti ya V, iyo si hybride. Ntabwo ari urukwavu wakoresha agribusiness. Icya kabiri, amatwi yazo aba ari mato ahagaze nk'inyuguti ya V, ntabwo aba ari manini cyane nk'aya. Icya gatatu, umubiri wazo uba uteye uba uri cylindric cyangwa cylinder, kandi ziba zifite inyama hose. Iyo ufashe New Zealand ukayihanganisha na Hyla, mwumve neza, Hyla irayanikira mu mezi 3, Hyla iba imaze kugira ibiro bike, mu gihe izindi ziba zikiri hasi. Kandi iyo umuntu avuze hasi aba ari ikiro n'igice. Ibi bivuze inyungu yikubye inshuro 2 umworozi w'umunyama. Ikindi kandi mutari muzi, Hyla igira ibyo biro 3 mu gihe iyindi yagize ikiro n'igice kandi zariye ibiryo bingana. Murumva Hyla atari igitangaza? Ubu rero umaze kumenya amabanga hafi ya yose. Urifuza gutangirana n'umwaka wa 2026 ufite iyi tekinoloji yo mu Bufaransa mu kiraro cyawe? Nta kindi, andika Hyla muri commentaire nona.